KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. President jangka New Trap National Youth Movement uba Louis Dr. Dong ulakeno bagi MDC kila penlong ya ka Khasi Hills Autonomous District Council tangkum ke ATM ban kamai spa kenang ban yo yakun saya ke election MLA nrai ban shna ya ki an ki ban yada ya ka khndo ka siap jangka jaj ban riu kani ke jing kan tho jong uba Louis Dr. Dong kalong halor ka jing bum sngap jangka District Council ya ka jing dawa ban weng yo ba aina manix em na ka kam kumu acting em jong hima melem bat ban penduk pendam lut ya barok kirang ba shnong garo ki ba pej bat penya ya ka sensyar ka khadar ha ki shnong ki bahab ha po ka right marwet shushu ulayatu ba nakaliang jong u executive member uba pej ya katnat elaka uba jambor war ulakhot ya kreni kinong elam jong seng bat panpor ban pun urlong ni jing dawa ha po shibnai hakati ka meeting ka ba kap ndru tarik ka bangilayo kopi kak praterik nakalian jong kahima maliam rangkat UM ilaka kila ya tai sani bhai kini kam ha ka ba kin bo no ya uta circle rangba snong lani da area rangba snong hakite ki jaka ke bala sham snong da kini ki jak garo ki don santo prateli ki snong garo ki ba sham snong hapo upur usam jong karat marwet ka ba ha upo hima maliam yakini ki santo prateli ki snong garo layrai da UM jong ke laka rangkat di council rangkat di mamelim banbo no da ki circle rang basno te kane khandat kala penhon yangi namar ba kacing dawa ka mangi dawa kala long ka bajab namar ba kacing jab kalong ba ka hima melim kala pen khen no ka ikhtiar jong kita ki penya sno bat ha ka bini bu kacing dilit yaitu kentian na ka melim ak arjar nyo ba ki bo nong penya sno ya katur na kaliang UM laka ula menjur bat ka hima meliam rokawai kila mencur bakin delete no iti words bat ban insert lani ban bo no da kan ka kentem circle rang ba snong ha ketika ak ta kata kadai kawai shibanta na kalian ke snongo jongeru ya ka hima meliam bat ka dis council ke bla sim khia ban pet ke jing bha jong ki et ki hima jong ja penre ke jonge ta keju ka por ila yo ru ka jing tho ha ke bedai bat katu ka jing Pak ya ke city, sya ke district administration juga Ribhoi district. Nadu ka sitrik jong Disember, hajar ar ka hima meliam lengba jong wakting sim hima meliam kila pak sya deputy commissioner juga Ribhoi revenue Ribhoi district nampo ba kim dai syo ban priam ya kanu ka NOC ha ka bede ki kam khandau kam siam ka jingdi thiet da kini ki jat garo ya ki jaka jong kajat bendri kujungi sya ki wai pat ki bomde ki khasi ya la thau la kadau sya ya gane ke city sya district administration kalong ba la karpat ya pi ba kinu ki kot kisla bala wanra da kini ki rang ba sam thak ki department barkhot ki baha po district Ribhoi kim de shu prian la dala kin sabhaban pentip se ke himam lem ban le bodon kam nanta ka ai ba kham so samut kalong ba kat ba la pha ya kene mo ka city show deputy commissioner nadu ka sitrik u Desember une ubreu ngasa pinang kan mau utu ba kertem u shotu sangma une u choto sangma dang menen arpulai trik udang isu biang ya ki NOC certificate sya ki bomdai kasi sya ki jat menteri mizu ya den bagi la yo meni shong meeting wa tingsim mau hidalodeu ang ba ngap sawi ai ya ketu bijing dawa ke jongpi ba pi ang bang la som talat ya ka ribuna kade ke sya dan rei ngade tam acting sim ka dis council ke ong nga ban som tanga som ada kawen la aban mi te khadu ya wahi kade kam dam council ban wen la pension ki acting te haden bang ina yo snow ya ka report ke jungu kolong ba muak ma uru kum acting sim tam da ke jisno si ke ba krau ba wala pa sibon kali ke order le mus imrat marwet ba umdai ban le kunta ya kini kam be an umdai mus imrat biya le ka jong politik kamu kan snap du da den mangi snotu e kini ke jingle junu acting sim mesutu ba den la yo ya kran ni sno ba unir udan ke sim mentrai de bodan ke sim mentrai kamu umdai tang acting ubio ke power akti
ban weng yo tos imra yo khadu ngembase ban sekran ni omba kabala pha kabala tho dengan nomla so ban phai pat de ka shong sa ka council ke start jongka ka bangi patang hadian ka tu menesi ban lebo mengi ka council ka permana ba nakalian jongku iem pura ula tho menisi ba de resign de menta ka nek shukis iem kala thali kin sepelong ke election dengan layo jing tebro ke election de hema maliam kan salam ka potrek u ba ba mental senang ya kani ka jing permana ke election nakalian jing don objection ne yai Handrai kasulang ba kadis council kanai ban thong no na permanent CM omshu ke acting CM. Namar kajing thong acting CM kadai kajing shim kabu jom ke MDC ban pelong ke kadis council tangkum ke ATM jom ke. Nila yok katu siti kila pa mo ba nagaliang jum am ilaka wala persau changa wong ba aipor sibanai ke panpor na kebenta ba kinle kataka independent inquiry nagaliang jom kadis council persyak museum te ngila ya sa yang kalian jungi ba jishan la dak submit lo de evidence berkhot persyak museum ra te halor jong katar ki ong bang ya pendak ya ka kamram jong office tu ngade inquiry te ya sha ya te ngiru hala hadian bi shim ya kani ka kam jong ka jing ka par ka jungi ki jing dawa ka jungi te ni shim dak nya man ya sha ya ta te hadian jong ka khandai ki jing shan la de ban let yang sa council Handrai namar kecing keloy jom dis council ban cuba sengi ya kini city dalam hak kopi segasang ke jungi kalau mbah ke district council lang ba jong u EM ilaka kalau khot ya u acting CM jong ka hima malim u ba inam dik CM ban pensyai halor ka jingdawa jong kaseng ban wen no ayu acting CM jong hima malim na ka suki ko mo acting CM bat ka jingdawa jong kaseng ban wen yo CM rat marwet ba apa hima malim sim hadian ka jing kran bat UM jong ka ilaka ula pusai singi wong ba namar ba ka hima malim u acting CM ka dor baru kilo persya bahaya ka jingle jing kam jong new acting jong new CM rat marwet bakin sing CM ubam syam la nyongkor ya ki hukum ki balak phak da ki maru te uneu kan sing CM ude beri balak don bor kata de balak kubur hi dau acting CM juga imam lim bat UEM juga ilakar persingau ya kani wong ba hadem deng layo ke report na wa acting CM ga imam lim ngisngau ban kerpat ipi bakin yu break ndia ha ge bede kini ke kam te nak ta kadau na galiang de seng nge sange suai ke jinglet ke jungi ban khandra ke council hadin bi layo ya kan ke city ke bau la pha changi ha ka khandru tarik Januari arjar apply ka jing ujor yo acting CM melem bat CM rai marwat ya ha ka bede ke city na kalian jong ka council ke la pha so acting CM bat so CM rai marwat da ka bala solang hane city ujor na kan Youth National Youth Movement Central Executive Committee Shillong bapin tep nakane lap thai pi bapin wan mi ha khmat executive member in charge ilaka administration is Andri Bhoy ha ka khapra tarik arjar apply por shibjen paisni claim da aidar me pat ni claim bani kran lo te kam kamot khat khandai ni bu por mungi khapra tarik ila khot te ha ka khat arko tarik pat ula phone khat khandai tarik ula phone yang au em ilaka gong ba so bhai break lam khandiat namar bang sapha ipi ka city halor ka jing kran bat wa ting sim mamalem namar haka himamalem kadai ka bayar tam na pregi ma khasi bro bat ka himamalem kadai ka himaro ka babon jing mi tam na pregi hima bro khat nakta ka daw ka dis council kini ki MDC ki jongi ki penlang ke himamalem tangkum ka ATM ka mai spa ajuki balada kidan kam pisa kile sei na po ka himamalem nakta kana ka hima malem hadu kini kisngi kam don watang kata ka dorbar hima kaban aji kan jindia sakipai ba kam don kata ka budget joka hima malem hadu mentah kam don budget nalai kerantang ya lem ainam ngom ba syai bali ya haka malem akami ya content auditors no bersim jikan jindia wang hanangi saya si chartered accountant Kelam dadan ya ke budget kumno bin ai syatat accountant. Kipai ba kidan kam bantep kan no kami ke hima melem. Denrei
kene ka jingle je ma muliam balai baki wat ki simra kilang dorat ki basan ki don bantata ka dorbar himaru ja ka dorbar himam muliam la peniat tang da ki khatwai ngot ki menteri dekat usia ki dor sabu prangot ki menteri tang khatwai ngot ki peniat ya ki peniat kat dengan ki jiar ke himam muliam Shano kan feel shano kan yalam he kan ka himam muliam ka jami lada ka jala megalia ka dot rup hausit jemale ka dot khat argut ki cabinet ministers ka himam muliam ka dot hadu khat ru tli ki rai ki bakan top de ki spatli ki shno ka dot tak wengut ki dong penya ya ka hima nak tak na ka la feel jaga dis council ki bakini ki MDC ki jami ki ba chukran ye jak banreo for election nak la poi ham tai kim don interest ban kran kan ka ma nomor belai kisnau tangat ban pelong ya kan tangkum ka ATM ka jong kini ki MDC makin kiu karban nak jong MDC kin kamai ka ji kin pelang pisan nak la lang pisan kin pun MLA kemalang mentas nusi phi ban tip kuman ru pesan ki ja ki MDC yang ti ki bele MLA kita tang kramot menta aku arngot kele MLA ka suki jong ki yang ti ka thli philet ban kam gen CP namlam te halor kene kajing pep kajing kini ki MDC kelam da sim cuti kadai ru ka babean ka bapani bakini ki MDC kimdan jikit kle e dis council kak baki dai maki ki bakupur baka dis council kadai ka nongker nong dai ka kendau ka siap kalau dan maki ki badai nong thawan bandai ka kendau ka siap kim dan kanu kajing sngau na ka banta jong kini kajing jong ki hima ki jongi sai kan poi ka jai bendeo arpo arngot mentang la sim jikhen makidan ki MDC ki bele election Pendala Ports Council mental along tu kaya nggak beriau, dan beriau. Pila ikawai ke office kamera jom kita giam, pila baik kawai sekarang talak. Dan tak kita staff. Teh, kene kapan ya kajing teko terekam jom Ports Council ngendakan nak tanya ke hima, namar nadu bala pediam, da ubah JJM ni Rolls-Royce, da kababuram ya kesik sedeu, nadu bala pediam kesik sedeu. Kadai ka kamram juga dis council ban snai ki an ta ki hima ki jaka ki la poi de ki power te ngin la ban op ka no ka so namar ki to ki thong la bor la dap ai ru kopi shau CM dis council bar shau leader of opposition dis council te kini atu mata kim sim interest ji shau no choto sama dai hiru ka hima mele bala ada pensya bomne choto sama dai hiru bala itho da hima usulong substyle ukam hi te ya nak tak ada orang elak penbor ya ke Imam Mulia bergis council bagi dewan file fayan pakai ini nomor undan authority council kam sim simkia ki kam hima kini kita ki sing ko rekam ke bana kalian juga sen ngin sapen ki menta nang sakmat mundai tang ke negara morwet ya ke Imam Mulia barak kawai ngin sapen ki no ba ke Imam Mulia kali ban penkela no ya ban penjana ya kene ke Mulia ak arjarnyo bat ke Mulia role arjar khatsam Namar hadir bagi la pulia penia ngilap ba kemelim ak kala baklan nadong sedong nanta kemelim rol kala baklan nadong sedong balai ka bakla namar hangte klem kan thup wat ikis imrat kilang dorat kibasan bat ikirang ba asnong wat ikis nglong kemeru mo kam sem la kan thup kaban dapat ya ketuka Islamic Association juga Federation of Caste ngilap ba labtha hakata ka assembly khasi assembly Federation of Caste Assembly Labtha abade bedon prangot ki nomination sangot ki kenthai pat sangot ki wai pat ki breu suthum terlana nadu khate ka pol la pediang ki ki kenthai ka melem hapok ka hima melem balai ta pediang pat mentah kan ba amsem la penjana ki ka melem ber melem rul ta kata kedai ke ba nyui ba ki jing jelai jo ki poi ai hapok ka breu neutral kedai namar ka chi fil trekam jom ki an ki kanon jo hima ki jom ngala pha kerki ya kene ka kopi Sya wakting siam juga Imam Mulia, bat hakane kejik pak kerki wakting siam lai asyaran singal lang ba ka WhatsApp uang ba. Apa akan ya mau ke sini? Kene bawa isu me oh, contoh sama. Isu ya kene ke NOC saya ke bomdai kasih. What ada malapa akan notification cek itu saya station tu. Uniu self style lang ba senang. Udang le kini kikam kabapan iba kan snap ru em ke Imam Mulia dia boleh kan snap nomor i ke St George sencar ka kadar po ke makasi jonge dia hawe de gane ngala apa sa upa em ainam
bat nagalem pa im ainam la ai jba inga kumne wong ngin sa ai no da ke FIR hakini gisngi ngin sa ai kopi lang ya phiru tanga ong kan bha ba phin le no kloi shua ba kan mi kanu kanu ke jingkulma to wong hakini gisngi mo banwan namar ngim palet office bam klan kama te ngidang up ya kata ke poru ndrai ya une choto sangma lada ka hima melem kam ai FIR misale he nagalem juga sang ban ai FIR persya ya unu breu namar ba uni breu ula sulit dan bor kendo siap jungi bat balai kini kijak breu garu kila dan bor hadir bangila pet bah ya kini ke jingjah ke melem ak ke jingkulmar juga melem ak ke jingbom simkhia juga dis council bat snai ki an ki kanon na ke banta bat pan bahai ke melem ya ke hima melem kala penlong ya kini kijak breu bikin sim kebui ki melem ha kini ka hinpet akan ke melem ak mo lajan ko ma 100% nyoko persen na ke melem ak kala fiel lo balai ka fiel namar ba haka hima melem haka ni melem ak amsyam la pet bania dari council ka dis council ka dai kanong snai kini ki at ka ba kam syam la pet bania pin pet mentale ka ba ima kalong ba kini ki MDC ki jongi kim don por bania tai ki jing ya jogi hima melem balai ni kum ka sang sim kya ki hima melem ka hima melem kalong kum ka do not jong ka benrem khasi ka hima melem ka don hapo ka headquarter jong ka state ka jong hapo hima melem wala philan pan bha hima melem kiwe ki hima ki lape ka jing chelai jogi poye yu do jogi menderi yu do manyo ban kamai ka ji ka jing feel jong ka melem ak ka melem rules arja khasan ka la feel lo jalo dangya kran ni kata kini ke CM chief executive members berki em ilaka bat kini ki way pak MDC tim rampor ban ta ya gare ka mat nak ka ban bahai ki mamule